Gimana yuk ada Tuan Halim? Deh, mesti hendak kerutuan Halim. Aku takon semalam tuh apa? Kamu buka-bukaan apa? Batang kapan lo kok? Nah, siapa nang dapat? Ketangkapan napang hantu ramai tuh di sana di dalam benih lagi aku. Deh, hantu. Aku kada percaya seumuran, aku udah percaya kon hantu. Nah kaum utamoe kaum jangan menentang aku. Ujar kadoan nih kada percaya. Masalah miring jauh na. Dusta lalak. Dada hantu tuh, bare. Dusta ya kon ya. Nah kalau kasihan nyari